Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel sing bahas subscribe nak mentah. MLA ka maulai uba Braistar Welmat Banyang. Uli itu ba nakaliang jong un ujor persya yaw menteri ke sarkar MDA ubabat ya ketenat PHE Markios in Marak. Hakabai day bat kejin pekhen jong bat ketenat PHE ya ke office memorandum kabai day bat ke protokol ba ki office sarkar bat kitna sarkar ki haban bud hakabai day bat kino ki skim sarkar pedeng ni sarkar jela ba ke office ni ketna sarkar kadai ban ajing tiblang syau MLA ubah mik kemat ya ke konstituensi badon ke jing pentrai ya ke ta ke skim. Oleh itu bahadin ba mau kumu MLA bat ki pai ba ka maulai konstituensi kila ban syet ya kelengkor bat ke ikhtiar hagakat pratrik jong menarisau ulalej ban buddin ya ka jing pentrai ya ka skim JJM kabadai ka skim ka sarkar pedeng kaba ka maulai ru kalayo yak baha rengkat kirang ba snong ka maulai ulong ba hadin ba ul sngeu tu ya ka daw ba ka jing pentrai ya ka skim JJM haki benta kalum mau nei tholong mau yong bat ki wei ki snong haki ne gitan ka sakut kumta ulapta ya additional chief engineer banlum da ka jingalang ya kirang ba snong kitra jaka bat ki wei ki badon benta ban yo ya kren nya tai nak benta ka ni ka kam hanrei ulong batang hadin kandiat sngi nakaliang menteri ketenat PHE ulokot ya ka jingalam ha pedeng jong bat UMDC ka than uba taibor lang patau kirang ba snong hanrei siam lakot ne ailang yakino gino kijing tim kumbala kedeu katkum ka office memorandum balapan mi da ketenat personal lang ba ko notification per 9 2018 bat kiwai ki notification balapan mi hadin bat kumju kabami dang sien tam kadai ka balapan mi ha ka shitrik jong na lur jong mataw snem arjat arpulai ha ka baidai bat ki benta ki office bat ki tenat ban ajing tiblang syau MLA ya kino ki skim ki balawan nakamang ka sarkar pedeng ne sarkar jela ulong ba kene kejing ya ilaj menteri klem da ajing tiblang sya kumu MLA kalong kejing peken yaki kendon balabu nakata kadaw ulong ba nakaliang jong un ujor ya kene persya ya menteri ulai itu ba kene ke ujor un sa let's say sya menteri ketenat PHE ne ulak ban ujor sya ke privilege committee ke assembly namar kene ke jingle menteri kadai ke jing peken ya ki privilege MLA ba ki pat ba ki lajin shu ulai itu ba let's say kala bandai ke jing persang jong menteri ban lek politics ya kene ke kam hanrai uong ban nakaliang jong dakwa ban kenau ai hanrai un ujor bej sya ki bod ki badon ikhtiar ban bishar